Aikari a Mlolongo kaunti ya Machakos maraikara na guoya muingi kumana na uici wa mahiũ uria ukoretwo ugithie na mbere gatagati ka ndũrĩrĩ iria icikaraga mwena uyu. Nilitafuta hizo ng'ombe nikasikosa mpaka Mlolongo. Mpaka nikapikia chief. Chief akaniambia hawezi amka usiku aongojee ng'ombe Mlolongo. Sasa nimetafuta nimekosa. Kuringana na aikari aya mahiũ maya macokaga gũthĩnjwo na kwendio gũkũ Nairobi hĩndĩ ĩrĩa maiywo. Mwena-inĩ wake kamanda wa mwena wa The River Samuel Mukusi augite ni mambikite uthuthuria niguo gutigirira ni mahurana na itoi ici. Oho mũmbunge wa Mavoko Patrick Makau ni oritie aikari ya kuhe honge cia borithi kanya ga guthuthuria handu ha kuoya watho moko-ini mao. Tunataka security ya Katani. Na sasa kusikia mtu anasema ati watu wanafukuza kabila zingine Katani. Sisi tumekubaliana Cosmopolitan, Masai yako hapa, hata wa China wako hapa, na sisi tunaishi vizuri. Tutakaa chini tuone tunafanya nini the best way so that tuwe na amani, because the interest yetu kama serikali ni tuwe na amani. Aikari aya ni moritie thirikari itigirire ni mamukire motungata makinyaniru megemainie na ugiteri kuona makiria ma mahiũ 617 ni maiyĩtwo kwa ihinda rĩa mĩeri 2 tu. Ngĩribotera Kameme TV njĩtagwo Nyaĩra wa Kĩmotho.